Isangoma siyofika siphosa ishoba siliphosa ishoba bese siyathimula. Umprofiti uyawufika khuleke elayita amakhandlela bese eveza imbala ngoba phela nakho la eminyangeni abomkhulu babehamba amazwe behambe befuna izinto ukuthi abone ukuthi umsebenzi uyaphakama ngoba la ekhaya khona umuntu obayinyanga lapha ekhaya kini uthola ukuthi uthwasile namkhiphela imali ezinkulu kodwa akasebenzi kunaloku sindwa umhlanje enyaweni nasezandleni. Uma ngizokuvusela into yasekhaya koma wakho Dumane dumeza izweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bheje mfazweni empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nenabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi intaba ikhala amazi dictionary ndaba zathi dumndeni ngalunya inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakakafidla ngathi ngiyafulela kwanetha siqugula mdala ohlala emoshal ichiya mtolo maka ngathi uthi ungavuleka indlela nabohlanga nginibingelele nonke lapha enikhona kwanyama kayiphela iphela amazinyo endoda phansi ugoli mntanami wathi uyofuna umsebenzi aphela amadoda phela abafazi phasha kwanciba phesheya kwelaseKapa lodumo phezulu eKapa phezulu eMpumalanga ngibingelele sanibonana eLimpopo sanibonana eBotswana sanibonana eZimbabwe sanibonana eSwaziland sanibonana eZambia sanibonana eUK sanibonana eCanada sanibonana iyo yonke indawo lapho kufinyela khona le video. Kama lami uDokotela uKhehlelezi broadcasting live from eDurban la ngikhona esigodlweni esikhulu sala ekhaya oKhehlelezi awu omtolo madoda. Mawufuna ukuxhumana nami, if you are interacting with me, please do comment kuma comment sections on YouTube Dr. Kehlelezi, on TikTok Dr. K503. If you can follow me in all those platforms, I will be happy, more than happy. Facebook page Nyanga Yodumo Mzo, please do follow me. That is the only one which is verified with the blue badge. Namhlanje ngicela ukuthi ngiqale ngikunika inamba yami ozongifonela kuyo. Mawufuna ukuhlola futhi, if you wanna consult over the phone, it is 2,500 rand. Today let's talk about ukuvusa isethwalo sikamkhulu wakho, ukuvusa isethwalo sikagogo, ukuvusa isethwalo sala ekhaya komalume noma ukuvusa isethwalo sasekhaya kubo kababa. Umkhulu wami wayekade eneyinkomo ezayithusa abantu. Umcebo wakudala abantu babethwala ngemfuyo noma babeba nogandaganda, iziklabhu, izimvu, amahashi, amagusha, izinto nje impahla. Now so mangilele ebusuku ngihlala ngiphupha ngineyinkomo eziningi noma ngiphupha inkomo eziningi la ekhaya, but nginga understand ukuthi kusuke kukhulunywa ngani noma yini le esuka ibuya. Uyazi ke uma sekunjalo sekudingeka ukuthi uye kubantu abathathu, umprofiti, uye kuGedla, uye kwisangoma nenyanga lapho cishe iyona leyo Gedla. Lapho ke uGedla noma inyanga iyofika ichitha amathambo phansi, amathambo azawuphuma bheke bese kuya neansi. Isangoma siyofika siphosa ishoba bese siyathimula. Umprofiti uyawufika khuleke elayita amakhandlela bese eveza imbala bese yakhuluma amakhandlela akhuluma ukuthi la ekhaya ukhona umuntu wayebishop, la ekhaya ukhona umuntu wayenemfuyo noma wayeyinyanga ngoba phela nakho la ebunyangeni nabomkhulu babehamba amazwe benqamla amazwe behambe befuna izinto ukuthi babone ukuthi umsebenzi uyaphakama ngoba la ekhaya khona umuntu obayinyanga lapha ekhaya kini uthola ukuthi uthwasile namkhiphela imali ezinkulu kodwa akasebenzi kunaloku sindwa ubuhlali enyaweni nasezandleni, asindwe izikhumba kuphela ezandleni nasenyaweni. Kuyikuthi umsebenzi wakhe uthi mayeqede kuphuma ebuthwasini wangabe sasukuma phela ukuthi ayobonana namadoda afana noKhehlelezi ebese ethi Kehlelezi ngithwasile impela ngiqedile kodwa ngicela ukuzokhokha kokugcina lapho sengifuna ungivusele phela lo msebenzi wami ngoba nemoto ungayithenga kodwa mawufuna ukuthi urace ngayo ifuna ungathi ungayi-add ama software uthi kuyenza iphakame kancane. Nalapho ke omkhulu babehlakaniphile kudala ngoba bani benemfihlo omkhulu kuhlale kugcwele emzini wenyanga, kuhlala kugcwele abantwana abala ekhaya noma abanye abafika nabo bezofuna ukusizwa la ekhaya
noma abanye nje bewuthanda umuzi wenyanga. Inyanga engagangile kubonakala ngokuthi umuzi wayo uthandwa ngabantu, hayi umuzi ukuthi abantu bahambela le kude. Noma esefikile umuntu la abone ukuthi ngithi mangingena kulamagceke ngiyeza ukuthi ikhona lento econnectayo engenza ukuthi ngiphile noma inyanga ingekho, ukufike nje ucaphuna isihlabathi sayo. Ebese siyabuza ukuthi mina Khehlelezi kade ngangihamba kuyala, kodwa sengiplana ukuvusa into yala ekhaya. Ungathi mawuqala ubheka lapho ungibhekela ukuthi lento yayisinto yasekhaya komama noma yayinto yasekhaya kobaba, bese siyayibheka siyithola ukuthi lento ikanje. Ziyahluka-ke. Uma ngizokuvusela into yasekhaya koma wakho, kufuneka isikabhu esimhlophe esinganabala, isikabhu esimhlophe esinganabala. Bese sisithathe lesi sikabhu, namhlanje benginikhombisa lensizi uzawuthuka. Kukhona ufishi omunye onentshebe bathi umadevu wase emfuleni omnyama. Lo fishi uyawuthatha uwomise lo fishi, bese sithatha inkalankala siyomise. Kodwa le nkalankala masiyibulala sifaka odengezini lolo lokushisa izinto, bese siyishise le nkalankala izoloku igijima la igcine yoma ishe, bese ishe izibe insizi nayo, bese siyayifaka la. Bese masiqeda lapho sithatha uvuka ovuka baseMalawi sibafake phakathi la, bese siyothatha umquba sigubhe sibayeni phansi, into ocishe engagcwala iphu eziwu2 siyifake nayo la, bese siyayihlanganisa. Bese sisuka lapho siyothatha amafutha esothamlilo. Angazi-ke abantu abaningi esothamlilo basichaza ngendlela eziningi. Ukhona omunye osichaza ngendlela eziningi, but angifuni ngale ndlela egangile, ngoba kukhona inyamazana yasehlathini esiyibiza isikhathi esiningi uyithola emgedeni, esiyibiza ukuthi isothamlilo. Siyeke-ke lesi sakho icabangayo ukuganga kwakho, lokho-ke asikufuni-ke lokho. Thina sikhuluma ngenye inyamazana oyithola lapha kuthiwa ubhalu, lapha phakathi entabeni lapha phakathi, uyithole phakathi lapha emgedeni. Uthi mawufika khona laphana kunemithi ofika uyishisa, bese ziyaphuma lezi zinto. Isikhathi esiningi uyithola lapha kwi-desert eBotswana desert. Uthi mawufika khona ziyabuya, bese kuba nendlela yokucupha zona, bese uthola lamafutha akhona, bese uconsisela kancane lokho mafutha omkhovu, bese-ke lento izala lensizi le ayisebenzi noma ikanjani. Uyayithatha before uyisebenzise mawufika ukuthi ngizovusa into yakithi, bese mawuqeda kuyithatha bese uhambeke madoda sengichaza into eyiningi la sijulile la. Mina ngenza izinto ejulile ezithanda ukuthi zijule kancane. Lento uyayithatha bese mawuqeda kuyithatha lento le, bese uye nayo ethuneni. Mawufika ethuneni bese uthola indwangu emnyama, ufika ukhe kancane inhlabathi ethule, esithatha imali ewu10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, 200 rand, lezi imali bese uyihlephula uyifake phakathi lento beyibhandi, bese ulala uyibophele emqaleni, lala uyibophele uyenze beyibhandi inhlabathi ethuna nalensizi kancane, ulala uyibophele ulale. Uma ulala lenhlabathi yasethuneni kuvuka lo muntu wasethuneni, mayivuka uvuka automatically, uyovuka nalabantu bakini ngoba unale mithi engikubalele yona la evuka bese iyakhuluma ukuthi lo muntu lo into azawusebenza ngayo namhlanje uyosebenza ngento yasekhaya noma ngento yasekhaya kubo kababa wakhe. Uma inqabile lento ukuvuka nephupho, lala ungabona amalanga amathathu azabuye ezeziba mathathu lamalanga, ungaphuphi igogo wakho, ungaphuphi umkhulu wakho, ungaphuphi lutho. Kusho ukuthi ekhaya kini akekho wayesebenza ngento eyisithwalo. Kodwa ngisasho namanje 86% amakhehla nezalukazi esizadlula, ngisho ngathi mina wami umkhulu wayiphiwe thandaza, ikhona into eyimfihlo ayisebenzisa. Abaningi-ke babethwele ngeenyoka, abanye babethwele ngezinto eziningi ezehlukahlukene. Omunye uthi ungayithandaza, omunye ethi no, mina wami wamkhulu wayinamabhizinisi wayena. Kodwa ikhona into eyimfihlo esifuna ukuyivusa siyivusele kuwo. Omunye uthola ukuthi wayinenhlanhla enamakhasino noma enezinto, omunye sikusize kanti kunemali ashiye igubhelile wawusebenzela umlungu noma la ekhaya kini ubaba wakho kwakuneplazi thizeni, banikhombisa ukuthi le mali amabhodo akhona kuphi. Nansi-ke imfihlo yakhona, umuntu afike simtshela ukuthi hayi mani kunento yakini wena esifuna ukuyivusa. Omunye uthola ukuthi wayeyinyanga, kodwa le nyanga iyakufike kuyo
ukhulunywe inkinga siyibiza ukuthi leyo nyanga ugedla ufike uyixoxele le nyanga le bese yona iyazi imithi uyixoxele nayo lento siyivusa masiqeda kuyivusa bese siyiletha kuwe sikutshela ukuthi lento ayifihle endaweni kanje kanje sigcabe kuwe bese lo msebenzi uphakamisa kuwe uthathe izinto zakini ngoba ubalekile ukuthi uqhubeke la umama wakho ashiya khona omunye maybe ushone vele semdala uyamazi ukuthi ubaba noma ubhuti wami umfowethu benezinto ekade impilo yakhe ihamba kahle kodwa wathi mayishona la ekhaya izinto zashabalala zonke kodwa ngifisa ukuyivusa lento bisiyavuka siyivusa sivusele kuwe omunye athi ke mina khehlelezi lensizi ngeke ngisebenzeleni ngoba sengifuna ucosha cha ongeni la kunezinye ke esiye sibale sithi wena mawusifuna ukuqalisa yakho ijeni sithi nakho kwakho ozoqala buya ke ubuye sihlale nawe phansi sikunike imithetho ngoba lezi zinto zisebenza ngemithetho kukhona omunye umuntu wesifazana othola ukuthi akazwani nokugqoka ibhlumasi paint ngaphansi noma uthanda ukugqoka lawo othola ukuthi izinqashawo umoya ngapha nawo kuthiwa distilling lokho uthola ukuthi intambo nje ipaint liyongena ezingqeni inkosi yami uthola ukuthi intambo kwayikhona nje ukudelela abantu besifazana ugqoka leyo nto leyo ngoba phela umuntu wesifazane kudala wayegqoka ibhlumasi eliphelele leli lalibizwa ngomamhlongo ugqoke lona nje liphelele nje lonke manje umthole egqoka intambo nje uyibuza ukuthi hayibo ngoba phela intambo uma uye etoilet usidaba kuyasala kancane thola intambo isiqinile kanti sekuyizwa phela izintambo asisa understand ukuthi kwenzakalani leyo nto iyayibulala imithi abantu besifazane mawuzazi ukuthi usebenzisa imithi strong ungalinge nje ugqoke leyo maphedi lawo othola sizohamba kuyona nonkola lapha yonke into phuma nje lapho kodwa ke zikhona ke induku esifisa ukuthi abantu sibatshele ukuthi mawusebenzisa le ngoba ikhona imithi othi mawuyisebenzisa ukuthi ugcatshwe emtsinsileni ugcatshwe khona ugcatshelwe yini ugcatshwe uhlanga lokuvusa into zakini siligcabe emtsinsileni ke lapho ake sithi ke usugqokela okwentambo ke uzowenzani kodwa ngelinye ilanga mina nawe esigodleni siyawukhuluma okuningi okujulile ngelinye ilanga sokuya sikhulume ngetopic la sesikhuluma ngezizwe zokulalela emoyeni ngithinte enambeni ethi 071 130 7808 0630517641 mawufuna ngikuthumelele futhi into zami ngiyakwazi ukuthumelela ulale kahle ngiyabonga.